Bonjour à tous et bienvenue sur Francuski na Srpskom sa Aleksandrom. Danas ćemo detaljno preći jednu veoma važnu temu za nivoje od A1 do A2. To su osnovne boje u francuskom jeziku. Naučit ćemo kako se one pravilno izgovaraju, ali što je još važnije, savladat ćemo pravila slaganja, rodove i množinu kako više nikada ne biste pravili greške u pisanju i govoru. Slobodno pogledajte posle ove lekcije ostale lekcije na kanalu ili playliste. Spremite se i krećemo. Počnimo od opštih pravila. U francuskom jeziku, kao i u srpskom, pridevi za boje moraju da se slažu u rodu i broju sa imenicom koju opisuju. Pogledajmo to na primjeru plave boje bleu, bleu. Ako imamo muški rod jednine, reći ćemo un pantalon bleu, što znači jedne plave pantalone. Ponavljam, un pantalon bleu, un pantalon bleu. Za ženski rod jednine imenici dodajemo slovo e na kraju, pa tako une robe, odnosno haljina, postaje une robe bleue. Une robe bleue. Izgovor ostaje potpuno isti, ali se pisanje menja. A ako imamo ženski rod množine, dodajemo i e i s, jer s je dokaz da je množina. Pa za plave suknje, na primjer, dobijemo des jupes bleues. Des jupes bleues. Znači svuda stavlja se s za množinu. Vrlo jednostavno i logično. Ali francuski ne bi bio francuski da nema izuzetaka. I to onih apsolutnih koji prosto morate zapamtiti. Prvi izuzetak su imenice koje koristimo kao boje. To su uglavnom voće, cveće ili minerali. Kada reč poput orange, orange, što znači pomaranđa, ili émeraude, émeraude, smaragd, koristimo da opišemo boju. Ona se nikada ne menja, odnosno ostaje nepromenljiva. Pogledajte primjer. Des robes orange, što prevodimo kao naranđaste haljine. Iako su haljine u množini, reč orange ne dobija nastavak s. Ili također des robes émeraude, des robes émeraude, smaragdne haljine. Drugi izuzetak su složene boje, odnosno kada se pridev sastoji od dve ili više reči. Na primjer, des jupes bleu ciel, des jupes bleu ciel, što znači nebesko-plave suknje. Ili des robes vert clair, des robes vert clair, odnosno svetlo-zelene haljine. U oba slučaja boje ostaju u svom osnovnom obliku. Sada slijedi mali obrt. Izuzeci od izuzetaka. Postoje 4 specifične boje koje tehnički potiču od imenica, ali se ipak ponašaju kao obični pridevi i moraju da se slažu u rodu i broju. To su rose, rose, što znači roze ili ruža. Mauve, mauve, sležen, bledoljubičasto. Pourpre, pourpre, purpurna. I écarlate, écarlate, grimizna. Da biste ovo lakše zapamtili, u Francuskoj se često koristi ovaj čuveni primjer za pamćenje. Son costume de clown a des bandes écarlates et pourpres, des manches mauves et de grandes poches roses. Ponavljam. Son costume de clown a des bandes écarlates et pourpres, des manches mauves
et de grandes poches roses. U prevodu ova rečenica glasi: njegovo klovonsko odelo ima grimizne i purpurne pruge, ljubičaste rukave i velike roze džepove. Vidite kako su sve ove 4 boje dobili nastavak S za množinu. Zapišite ovu rečenicu, zlata vredi. Pređimo sada na konkretne boje, grupu po grupu. Prva grupa su rouge, rouge i rose, rose, odnosno boje koje se već u svom osnovnom obliku završavaju na slovo E. Zbog toga su muški i ženski rod u jednini potpuno isti. Za crvenu kažemo un livre rouge, un livre rouge, što znači crvena knjiga u muškom rodu, a u množini samo dodajemo S. Des pommes rouges, des pommes rouges, odnosno crvene jabuke. Isto važi i za roze boju. U jednini imamo un vélo rose, un vélo rose, što znači roze bicikl. A u množini dodajemo S za, na primjer, des fleurs roses, des fleurs roses, odnosno roze cveće. Sve teče glatko i izgovor se ne menja. U drugoj grupi imamo bleu i vert, bleu, vert, koje prate pravilne promjene, ali obratite posebnu pažnju na izgovor kod zelene boje. Za plavu imamo muški rod un ciel bleu, un ciel bleu, što znači plavo nebo. U ženskom rodu dodajemo E, bleu sa E na kraju, a u ženskom rodu množine dodajemo ES, kao primjer des voitures bleues, des voitures bleues, odnosno plavi automobili. Kod zelene boje u muškom rodu imamo un canapé vert, un canapé vert, što znači zeleni kauč. I tu se slovo T na kraju uopšte ne čuje. Međutim, čim pređemo u ženski rod i dodamo E, to T ožiljava i jasno ga izgovaramo. Une plante verte, une plante verte, odnosno zelena biljka. Ili u množini des plantes vertes, des plantes vertes, zelene biljke. Čujete razliku? Vert, vert. Treća grupa nam donosi specifične promjene za crnu, belu i sivu boju. Pogledajmo tabelu zajedno. Za crnu boju, odnosno noir, noir, promjena je isključivo vizualna. Noir, muški rod jednina, noir sa E za ženski rod jednina, noir, RS, muški rod množina, dok je noir, RES, ženski rod množina. Izgovor je u svim oblicama potpuno isti. Noir. Kod bele boje, blanc, muški rod ima nemo C na kraju, pa čitamo blanc, blanc. Ali u ženskom rodu dobijamo nastavak CHE, š, koji izgovaramo kao naše š. I onda imamo blanche, blanche. U množini dodajemo samo S. I isto se izgovara. Na kraju siva boja gris, gris. U muškom rodu jednine se S ne čuje. Gris, gris.
U ženskom rodu dodajemo e, pa to s prelazi u zvuk z, z. Znači griz, griz. Pošto se muški rod već završava na s, u množini muškog roda oblik ostaje nepromijenjen. Stigli smo i do naših zlatnih izuzetaka o kojima smo pričali na početku. To su orange i marun. Orange, marun. Pošto orange potiče od voća, a marun od kestena, ove dve boje su apsolutno nepromjenjive u svim situacijama. Bilo da opisujete jednu stvar ili 100 stvari muškog i ženskog roda, reč ostaje ista. Kažemo une chemise orange. Une chemise orange. Što znači naranđasta košulja. Ili des chemises orange. Des chemises orange. Naranđaste košulje. Obratite pažnju, piše se potpuno isto, bez slova s na kraju. Isto važi za brown, un sac marron, un sac marron, znači jedna brown torba. A des sacs marron, des sacs marron su brown torbe. Također, bez ikakvih nastavaka. Ovo je fantastično olakšanje za pamćenje. Napravimo jedan brzi rezime kroz ovaj pregledni podsjetnik kako bismo utvrdili sve što smo do sada naučili. Plava i zelena prate potpuno pravilno dodavanje nastavaka e, znači e na francuskom, i s. E, s. Roze se slaže iako potiče od imenice jer spada u ona 4 specijalna izuzetka. Sa druge strane, naranđasta i kestenjasta, odnosno brown, ostaju potpuno nepromjenjive u svim oblicama jer direktno potiče od plodova prirode. Slobodno screenshotujte ovaj ekran da vam ovaj podsjetnik uvijek bude pri ruci. Sada šta radimo kada želimo da preciziramo nijansu neke boje? Tada koristimo reči clair, clair za svetlo i foncé, foncé za tamno. Na primjer, bleu clair je svetlo plavo, a vert foncé je tamno zelena. I ovdje na scenu stupa jedno zlatno gramatičko pravilo. Čim dodate reči clair ili foncé, cela ta kombinacija postaje složeni pridev i ostaje potpuno nepromjenjiva. Pogledajte primjere za plave nijance. Une veste bleu clair. Une veste bleu clair. Svetlo plava jakna. Nema nastavka e, iako je jakna ženskog roda. Ili des vestes bleu foncé. Des vestes bleu foncé. Tamno plave jakne. Bez nastavka es za množinu. Isto važi i za zelene nijance. Na primjer, un pantalon vert clair. Un pantalon vert clair je svetlo plave pantalone. A des robes vert foncé su tamno zelene haljine. Kao što vidite, nema nikakvog slaganja niti dodavanja slova s. Ako želite da konačno progovorite francuski bez ikakvog straha, imam sjajne vesti za vas. Upis za naše online grupne časove za nivo od A2 do BN+, je zvanično otvoren. Kroz ove interaktivne lekcije vežbat ćemo pravilan izgovor, širiti rečnik i zajedno graditi vašu sigurnost u govoru. Časovi se održavaju nedeljom od 6 do pola 8. Cena je super povoljna, samo 1000 dinara po osobi za sat i po vremena aktivnog rada. Mesta su strogo ograničena kako bismo svi stigli da dođemo do reči. Zato rezervište svoje mesto već danas slanjem maila na francuski na srpskom @gmail.com. Čekam vas!
Hvala vam puno na pažnji i što učimo zajedno. Ukoliko vam je ova kompletna lekcija o bojama i pravilima slaganja pomogla da razmislite nedoumice, podržite rad ovog kanala. Lajkujte ovaj video, napišite svoje primjere sa bojama dole u komentarima. Lično ću pogledati i ispraviti ako bude grešaka. I naravno, pretplatite se na kanal sa nove besplatne lekcije koje vas čekaju svake nedelje. Hvala još jednom i vidimo se vrlo brzo u sljedećem videu. Au revoir!